Ringre dhano maromo 29 oyudi odiochieng' ma kawuono e bungu ma Shakahola, kama chenro mar manyo ringre dhano moiki e bunguno pod dhi nyime. Ma koro kelo kwan ringre duto moseyudi nyaka 179 nyaka ne chenro mar manyo ringre go chakre. To ka jafwambo marwa Joja oko leronwa nyaka sani onge jogo moresi ka ngima e bunguno e odiochieng' ma kawuono. Chenro mar manyo ringre jogo mowito ngimagi e bungu ma Shakahola ne odhi nyime odiochieng' ma kawuono, kuma ringre 29 ne oyudi koiki e bunguno. Ma ne oyangi gi jata chenro mag piny owacho kadhodh nam chumbi Roda Onyancha, makoni nyaka sani kwan ji duto moseyangi ni owito ngimagi e bunguno osechopo 179. Ile timu ambayo inahusika kwa mambo ya kufukua mili leo imeweza kufukua mili 29. Wale wameshikwa bado ni 25, na pia wale ambao wamekutanishwa na familia zao ni 14. Tunaendelea kupokea watu ambao wanaendelea kutafuta jamii zao, na kufikia sasa wamefika watu 609. Etwak mare gi jofwamb weche, apisano kata kamano koni onge jogo moresi ka ngima odiochieng' ma kawuono ni e chenro mar menyo ma bende pod dhi nyime. Kuna wale maofisa wetu ambao wanahusika kwa mambo ya kuwatafuta manusura pale kichakani. Hatujapata mtu yeyote leo, lakini kwa sababu ya ule umbali tumeanza kuenda kutoka mahali tulianzia, bado hizo maofisa wako kichakani, na tunatarajia kwamba ikielekea usiku wa manane watakuwa wanarudi. To e kar thieth ma Malindi, nyinyo kata DNA mag ji 93 mamanyo wedegi osekaw ka girito yango koda jogo mowito ngimagi gin wedegi, ka nyaka sani ripot mantiere en ni ji maromo 607 oselal. Kopogore gi mano, riwruoge makedo ne ratich oganda kadhodh nam chumbi ne oseyo kwach kich kuom dino itgi ewi nek ma kamano, to chutho bang' yangore ni kweth ma kamago koro fwenyore e kuonde mopogore e pachoka. Nasikia area ya Vumbu kuna watu wengine wamepatikana. Where is the intelligence? We know that they are receiving a huge budget from government at the expense of many other social issues that we are having as a country. Mbona wanangoja mpaka issue nyingine wa Kenya wachapwe mahali ndio watu wajitokeze wanaenda kutafuta makanisa mengine ambayo watu wengi wamekuwa wakijificha pale? Hii ni kitu ina spread, na ni lazima kufanywe research kuangalia ni kwa nini watu wanatafuta mbadala, na wakipata neno la urongo ambalo linawaafikia moyoni mwao wanalikukumbatia bila kufikiria mbele wala nyuma. Ni hali ya hatari ambayo imeikumba Kenya. Kuna madai tofauti tunasikia. Wengine wanasema kuna madai ya trafficking ya organs, wengine wanasema kuna watu wameuliwa kiholela. Iwapo hakuna watu ambao ni oversight ama ni neutral kuweza kunukuu na kushuhudia, basi hatuna imani na utendakazi ambao unafanyika bila uwepo wetu. Ma timore ka riwruok makedo ne ratich oganda mar Kenya National Commission on Human Rights toseo piny owacho kuom keto maino e manyo jogo mosewito ngimagi maloyo reso jogo mapod ngima. It is saddening to observe that operations so far have focused on exhumation of the dead rather than rescue of the living. Reports that come to the Commission suggest that there are many people who are still living in the forest and due to fear of arrest have retreated deeper into the forest. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jalub Jatend Piny Rigathi Gachagua